Mancing di kali kecil bro. Oke no, sudah sutrek bro. 4 jari bro, mancing di kali kecil bro, mantap jos. No bro, no, sudah ada tanda-tanda bro. No. Wow, kena bro kayaknya bro. Oke bro, tak pasang kamera dulu bro. Kayaknya kena bro. Tuh, sudah klidik. Oke bro, kita tunggu bro. Wow, bener bro. Bener bro, kena bro. Kayaknya bro. Oke. Wah, woy. Ambil gambarnya agak susah bro. Oh bener bro. Oke, wah. Oh, 4 jari bro. Mantap no, sutrek. Mancing di kali kecil bro. Oke no, sudah sutrek bro. 4 jari bro, mancing di kali kecil bro, mantap. Oke bro, selamat pagi. Pagi ini Mbak Sugeng mancing di spot ngento-ento kali kecil bro. Lumayan bro, sudah sutrek 4 jari. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan salam sukses selalu. Salam mantap, nyot mantap, jos. Oke, kita tunggu streknya lagi bro. Moga-moga masih ada cinta. Tahun 2023, selamat tahun baru pertama mancing ini. Oke bro, mantap, jos. No, kita nyamber lagi no bro, no. Kita nyamber lagi bro. Moga-moga masih dapat cinta. Oke. Oh, nyamber no. No bro, no. Klitik bro. No. Kita tunggu bro. Treknya no. Oh, bener bro. Oh, nggak kena bro. Sudah kelintang ya, tunggu bro. Kita nyamber nggak kena bro. Oke, kita tunggu bro. Nyamber terus bro. No. Oke bro. Kita tunggu bro. No, sutrek lagi bro. No. Tuh. Sutrek lagi bro. Oke no. Intinya nyampe bergetar membahana bro. Oke. Tapi ini cuma 4 jari lagi nih bro. Oh bener bro. Oke. Wah. 3 jari bro. Awang yang mancing di kali kecil bro, lumayan lah, alhamdulillah, kita syukuri. Mancing di awal tahun 2023, mantap jos. Oke bro, kita lempar lagi bro. Alhamdulillah sudah strike 2, lumayan lah. Yang penting dapat sutrek. Mancing di kali kecil. Oke, kita tunggu sutreknya bro, mantap jos. Oke bro, kita rilis aja bro, cuma 4 jari sama 3 jari, kasihan. Biar gede dulu bro. Kita rilis aja dulu bro, besok kalau udah gede kita pancing lagi bro. Oh, ini yang 3 jari bro. Nah, kita rilis bro. Oh, 3 jari bro, kita rilis. Yang 4 jari juga kita rilis dulu bro, biar gede. Nanti kalau gede dipancing bro. No, yang 4 jari bro, kita rilis juga bro. No, nanti biar gede bro. No, harus dipancing lagi bro kalau gede. Oke. Nanti kalau gede kita pancing bro. No, udah nyamber lagi bro. No. Oke bro. Kita tunggu bro. No.
Kalau 6 jari baru kita goreng, bro. Oke, kita tunggu strike-nya lagi, bro. Oke, bro, nyampe di sini dulu. Mbak Sugeng mancing di spot Moyudan. Ento-ento. Cuma dapat strike 2. 4 jari sama 3 jari kita rilis, bro. Biar gede nanti, kalau udah gede kita pancing. Biar sudah 6 jari baru kita goreng. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan salam sukses selalu. Oke, bro, nyampe ketemu di video berikutnya. Mancing awal tahun 2023 cuma dapat strike 2 ekor, tapi mancing di kali kecil, bro. Oke, nyot nyot, mantap, jos jos jos.